Voorheen in Grensoorlog. I hear his voice, when I think of those battles. When I think about that offensive, I hear his voice. I hear him speaking. Oh yeah, Alexa, Avansha. You see, hey Alex, let's go forward. Ja, deze spoor om te vat is baie maklik. Maar mensen zoals ons, ze spoor te vat, is baie moeilijk. Je loopt kry waar hij net op gras loopt. Dan moet je hem op dat gras moet je zijn spoor vatten. In 1980. Die uitmergelende insurgenteoorlog woed voort. Rhodesië word Zimbabwe. SWAPO kan dus nou ook van daar af, soos van Zambië en Angola in Sypel. Die riviere wat die grense uitmaak, bly deel van die gevegsone. En Suid-Afrika se mariniers moet help veg. Aanvanklik het die SWAPO-vegters meestal in groepies van 2 of 3 beweeg, met die minimum voorrade en toerusting. The SWAPO war was protracted. It was a difficult war. We have seen difficult times, difficult nights, difficult days. Personally, I never thought they were very well-trained soldiers. But they just go out there, they're almost like the Japanese kamikazes. They go out there to fight and they don't really care if they die. Albei kante spioneer, maar SWAPO het 'n voorsprong. And when we want to get into their camp, we will pretend as if we are people looking for our cattle lost. And sometimes they could even say, hey, kafir, fat die broodman, and eat. They are feeding a gorilla. Die Suid-Afrikaners het gevoel die insypelaars het ook ander taktiese voordele. Eerstens, die verrassingselement is nie jou kant nie, inteendeel die verrassing is aan hulle kant. Hulle besluit die terrein, hulle besluit die plek waar hierdie konfrontasie gaan plaasvind, hulle besluit hoe hulle dit gaan doen en met watter wapens. So jy het niks in jou kant nie. Dienspligtiges op patrollie langs die grens was die basis van die teeninsurgensiestryd. Die ander element van die SAW se strategie was hakkejag-operasies. Eenhede soos Koevoet en 101 bataljon het daagliks spore gevind en die insypelaars dikwels tot in Angola gevolg. 3-2 bataljon het die grootste deel van hulle tyd noord van die grens deurgebring, waar ook hulle spore gevolg en insypelaars uitgewis het. Die hulp van die lugmag is telkens ingeroep. Elkeen van hierdie eenhede het sy eie benadering gehad. Was die 3-2 bataljon troep, sou ek sê, was die ultimate troep gewees op die voete. Dit was 'n baie goeie voettroepe gewees. Met ander woorde, hulle was mense wat spesifieke goed, klein dingetjies in baie detail kon doen. Want hulle die jare soos wat die 101 troep, het hulle die jare se ondervinding gehad. Hulle was nie voertuigtroepe gewees nie, soos wat die 101 troepe was nie, wat ek dink meer 'n mengsel was tussen die voertuig en die voetding. Almal het gebruik gemaak van plaaslike mense, met kennis van die omgewing, plaaslike tale en gebruike. 101 bataljon was 'n infanteriebataljon, wat bestaan het uit Tuwambu troepe, met leierelemente van die RSA, en deur die proses het ons probeer om die Tuwambu so te skool dat ons kan minder RSA-lede gebruik. Dit was maar ons wat noord van die grens, in Angola die infiltrasie van SWAPO moes keer, en dan suid van die grens was dit Koevoet se werk geweest. Koevoet was die polisie se teeninsurgensie eenheid. As 'n vryheidsvegter sy voet oor die grens sit, was daar oë en ore op die grond. Intelligensiebronne in die plaaslike gemeenskap het inligting deurgegee en insurgente het dit geweet. There is no way of thinking of a home, because you cannot even think of sleeping in a home. Even if you interact with the community, they say, okay, we give you a house. You say, no, I'm not sleeping in the house. I will just sleep outside here. Elke SWAPO-vegter moes voortdurend rekening hou met die moontlikheid dat Koevoet of eenhede soos 101 op sy spoor sou hardloop in hot pursuit. Maar die Wambos is goeie spoorsnellers gewees. Ek praat uit persoonlike ondervinding. Ek het baie saam met hulle gehardloop op spore.
En dan leer 'n mens maar deur die jare hoe hulle dit doen en jy tel hulle die fynere punte op daarvan. Hulle het vir my baie gehardloop dat ek terugklim op 'n Casper en eers weer asem skep. Maar ek het op 'n stadium saam met hulle seker van die oggend 7 uur gehardloop tot laat in die middag 5 uur. Gewoonlijk als je sporen opgeteld hebt, dan moet iemand op je spoor hardlopen om je spoor te houden. Terwijl die karre aankomt om je veerkracht te leren indien daar contact is. En wel dan heb je ook maar radioverbinding met andere spannen in die omgeving, ook grond tot leg samenwerking om lichtsteen in te roepen indien dit nodig raakt. Die lugmag was een van die belangrikste wapens in die SAW se arsenaal. They had the air superiority. They occupied Angola, most part of southern Angola, and they had the liberty to go in and to come out and to determine all the activities of the operational theater. That's in terms of conventional warfare. But they thought they were going to create a buffer zone, which was a no-go area for the Angolan forces, not even for the Angolan government. So they were there at liberty, as if they were operating in Namibia. Bykans elke tipe vliegtuig is in die loop van die oorlog ingespan. Maar in die geval van Koevoet en 101 was dit gunships wat ondersteuning moes bied. Alouettes. The Alouettes were, most of them were fitted with guns, a 20mm cannon firing out the left-hand side. They were our gunships. And they were the best weapon we had against terrorists in the whole war. Not by themselves. You've got to have somebody to find the terrorist first. As soon as they find a spoor, they give a call out and they say, all right, we've got the spoor, it's heading east. It looks like there's 35 of them, okay? It looks like it's 8 hours old. And then we plot where these guys are. But as the spoor goes on and it gets closer and closer and closer and looks like there's going to be a firefight, then we look at the nearest forward base that we have, which might be, let's say, Ianhana. And we say to the choppers at the gunship choppers at Ondongwa, get airborne, go and land at Ianhana and put yourselves on standby there. Jy sien manne met elke kontak maar sterf. Dis 'n ding wat jy mee saamlewe al jou lewe of baie swaar gewond. Was eendag toe ons op die spore gehardloop het. Ons het voorgehardloop op die spore. Die Caspers volg natuurlik op in 'n linie. En ek het gou teruggehardloop net om 'n sluk water uit my seilsak te neem. En met die terughardloop het ek 'n geweldige ontploffing net voor my gehoor. Toe was dit 3 van ons buddies van die spoorsnyers wat toe ook 'n pomzet afgetrap het en 2 van hulle was opslagdood en die ander een was baie ernstig gewond. As ek nie daar omgedraai het nie en gaan water drink het nie, dan was dit nou weer 'n geval. Ek glo nie ek sou ooit weer daai nag die maan sien opkom het nie. The wind of change is blowing through this continent. In 1980 kom Robert Mugabe in Zimbabwe aan bewind. Baie Suid-Afrikaanse polisiemanne wat daar diens gedoen het, sluit by die SAW aan. As ook lede van die Selous Scouts, die Rhodesiese rekkies. Philip Joubert is so deur Koevoet gewerf. Voordat ons ontplooi word na die basisse toe, het van die Koevoetlede na ons toe gekom. Op daai tydstip was die spanne baie uitgeskiet gewees. En ja, so het ek dan op Koevoet beland, ook as gevolg van my agtergrond en ondervinding wat ek in Rhodesia gehad het. So ek was wel bekend met kontakte. Baie van die oud Rhodesiërs sluit ook aan by 'n minder bekende teeninsurgensie-eenheid. Die padvinders, wat net vir 'n kort rukkie in die 80's gefunksioneer het. The Pathfinders are your
more elite paratroopers, more in the line of special forces, and the Pathfinder's job is pretty simple. He goes out ahead of the main attacking force. He will go and do insert by UG Halo or whatever, Halo high altitude low opening, free fall, or whatever means is best for the job. And they will go and do a reconnaissance on the enemy positions, and then they will prepare the DZ and then wait for the main attacking force to arrive. They will paratroop in, then the Pathfinders will lead them off to their designated attacking positions. Al hierdie eenhede het in die vroeë 80s tekens gesien dat die guerrilla-vegters meer en meer konvensionele oorlogstaktieke begin gebruik het. Each commander will change tactics according to the situation prevailing at that particular moment. You have a general, either a general strategy which you have to employ. Tactics depends on the individual commanders. Of course, what we did is to find appropriate weapons to be employed against a specific new equipment which appears on the battlefield. By die Tobias Hanyeka opleidingsentrum by Lubangu het vegters konvensionele militêre opleiding gekry, wat 'n ander dinamiek aan die oorlog sou gee. It was a tough training, and that was the toughest training I understand. Very, very tough. A training that changed even my skills for reconnaissance. When I came from that training, I was totally a new guerrilla man. We went to establish a unit called 1st Mechanized Infantry Brigade. We were the pioneers of that brigade. In that brigade, I was a brigade artillery chief of reconnaissance. From Hanyeko, I was now a mixed person, guerrilla and regular. Now, I was converted from guerrilla to a more professional militant. We established the 1st Mechanized Infantry Brigade, and then we still have to undergo a training for 6 months to use tanks, to use APCs, to use BRDMs, and to use all those other weapons which were needed because that was a special unit, a special regular unit. Oorgrensoperasies soos Smoke Shell en Skeptic het uitgewys dat die Angolese weermag FAPLA SWAPO toenemend begin ondersteun het. Agter FAPLA het die Kibane gestaan. They were there to support the Angolan government to secure the territorial integrity of Angola. They did not come there to fight and to go to Namibia to be an invasion or to bring independence, but they were there at the invitation of the Angolan government. They did not come at our invitation. En dan was daar Russiese instrukteurs en toerusting. In the academy itself, Tobias Hanyeko Training Center, the Russians were the instructors there. As a rule, they were not supposed to be involved in fighting. Their role was to suggest something, to advise something, to help to keep the hardware in the proper condition, and to instruct different way, you see, from infantry to, say, Air Force. But in reality, for example, if you are advisor with the brigade, so a number this or that, and if brigade goes into offensive, you are not supposed to stay somewhere in the rear. Maar dit is nie 'n kwessie gewees van daar was 'n Russiese gevaar wat een of ander politikus uitgedink het nie. Dit was 'n feit. Ons het daagliks daarmee geleef. Ek meen ons is permanent daar en ons het dit gesien. Hierdie ouens is toegerus deur mense en die mense wat hulle toegerus het was die Russe gewees. So you know that there were Russian or Soviet made aircraft supplied, hardware in the sense of tanks, rocket launchers, APCs. Suid-Afrika se bondgenoot Jonas Savimbi het ook die impak gevoel van die kombinasie van FAPLA, SWAPO en die Kibane met Sowjet wapentuig. UNITA wou die hele Suidoos-Angola beset, maar FAPLA het klein dorpies ingeneem sover hulle kon. Savimbi vra dus 3-2 bataljon se hulp met die vernietiging van 'n FAPLA-basis 75 km noord van die grens. 3-2 besluit om te voet in te gaan en loop hulle vas in hierdie nuwe, sterker vyand. A guerra mais difícil que eu lutei, a guerra do Savate, porque aquela guerra para confirmar foi muito confusão.
Havia muitos inimigos aí que não há meio para contar. Volgens UNITA was daar slegs 300 FAPLA-soldate by Savate. In werklikheid was daar meer as 1000. Het was 3-1. Was hulle meer as ons. En ons met die rekkie-groep, ons het ingestap en ons het stopgroepe gevaar, jy weet. Ander kant die basis. So as die mense hardloop op waar kan, moes ons hulle nou afsny. En dis wat wel gebeur het, jy weet. Toe val hulle aan en ons was stopgroepe in die noorde gewees. En ons op baie stadium moes ons nie support gehad nie. Eu estava a socorrer nosso irmão que tinha apanhado tiro. Então, quando assustei, a minha atrás, só uns elementos a chamarem para a minha atrás. Para, não moves mais, se moveres, vamos te focar. Então eu digo, ei caramba, então agora já sou preso. Eu levantei minhas mãos assim. Então daí disseram-me, ok, vamos começar a andar. Andamos mais ou menos uns 200 metros, ouvi o tiro atrás, pau! Acabaram de matar aquele outro que estava ferido. Então eu daí também apanhei já aquele medo. Eu disse, bom, então já que mataram o outro, eu também daqui, hoje vou morrer. Daar was totale verwarring. Mortiere het neergereën. Masjiengewere het geknetter en alles was versmoor in 'n wolk van stof. Te midde van die chaos kon Alberto wegkom. Ja, en die stof, rook, geraas. Dit was verskriklik. Ja, dit is net soke flitsse wat terugkom na mense toe. Ek kan dit nie meer lekker onthou nie, maar na die tyd, daai hengse moeg wat ons gehad het van die geveg, dit was ek wil dit nooit weer oor hê nie, laat ek dit so stel. Van die 150 3-2 soldate wat in die oorlog gesterf het, is 15 by Savate dood. Hulle het die doelwit bereik. FAPLA is verjaag, maar hulle het min erkenning gekry. UNITA het altyd krediet gevat vir alles wat ons gedoen het. Ek meen, hulle het skepe gesink in Mosambike, in Mosambische hawe. Nou, kyk, jy kan nie daar enige UNITA naby die see bring, hy is homself mors doodskrik, jy sien. Hulle het die raffinade opgeblaas met operasie Kerslig, hulle het opgeblaas daar, so jy sien. Hulle het die dinges oor die tanks opgeblaas in Lobito. Hulle het krediet gevat vir alles. En dit is 'n groot probleem, want dit steek my dwars in die krop, en ek het menige keer gesê, ons mense doen die werk, en dan word krediet vir hulle gegee. Nou, ons kan toch opereren onder hulle, nie onder hulle vaandel nie, maar onder hulle dekking. En sien, ons wil nie toegee dat ons besig is met sulke dinge en sovoorts nie. Hulle is eintlik regte waar useless. Die groeiende samewerking tussen verskillende magte in die veld het ook 'n impak om die onderhandelingstafel gehad. Die Suid-Afrikaners het steeds geweier om resolusie 435, die plan vir verkiesings in Namibië, te aanvaar as Kubaanse soldate nie uit Angola onttrek nie. Daarby het die onderhandelinge vasgesteek. In Januarie 1981 het Ronald Reagan oorgeneem as Amerikaanse president. Die situasie het amper onmiddellik verander. Eerstens het Reagan getoon dat hy nie dieselfde weerstandigheid, weerbarstigheid en arrogansie aan die dag gelê het van die groot 5 Weslande nie. Hy het standpunt ingeneem en Suid-Afrika moet daar inval, take it or leave it. Die Reagan het gekom soos 'n nuwe brisie en hy het soos aan die rol gesit, soos het sy adjunk Chester Coker gebruik en hulle het gewerk op wat is die probleme wat uitgestryk word en dit uitgestryk. Troepe van die VN, toe bekend as die VVO, was ook problematies. En ons rede was dat die VVO het toe al jare gelede besluit dat SWAPO is the sole and authentic representative of the people of Namibia.
En toe Dirk Matschler en al die interne partye van ons gesê, ook van Swartkant in Suidwes, that if they land here with their blue berets, then the whole nation will think they have taken over the UN. And it is the UN who said SWAPO is the sole and authentic representative. And it would be extremely difficult then to have a fair and free election. Chester Crocker was verantwoordelik vir Afrika in die Reagan-administrasie. Had all we done is to insist on immediate implementation of UN Resolution 435 without saying or doing anything about the Angolan-Cuban problem, we would not have been taken seriously in Pretoria and we would have not have gotten anywhere, in my judgment. In Junie 1981 het Crocker Suid-Afrika saam met regter Clark besoek. Pik Botha het die regering se saak gestel. Toe kom Clark met die uiters verrassende, soos 'n weerligstraal van vreugde, en sê, but what will be your position if we can get rid of the Cubans? En toe sê, totally new ballgame. Totally new. Die Amerikaners het genoem linkage, die oorkoppeling. Linkage het ons gered, want ons sou nie sanksies kry op veiligheidsraads optrede nie, want die Amerikaners het linkage ingevoer. There must be linkage between Cuban troop withdrawal and implementation of 435. Die Angolese regering moes ook oorreed word. Perhaps 82, 83, they would say, well, okay, there is some sort of a relationship here. Once all the South Africans have left Namibia, and Namibia is completely independent, and all the South African troops have gone 1,000 miles to the south, then maybe we won't need the Cubans anymore, and they can start to leave because they will have completed their assignment. South Africans' view of linkage was, well, you know, perhaps once all 25 or all 30,000 Cuban forces have departed and the Soviets aren't there anymore, and we've seen how things are inside Angola for a year or two, maybe then we could have another look at putting into operation UN Resolution 435. Uiteindelik sou jy soos twee watertanks wat langs mekaar staan. Natuurlik die Kubaanse watertanktroepe is 12 keer of meer as ons, maar maak nie saak nie. Die tanks se water moet so getap word dat hulle uiteindelik min of meer op dieselfde stadium leeg is. Terwyl onderhandelinge voortgaan, verhoog die intensiteit van die gevegte weer eens. Volgende week in Grensoorlog. Operasie Protea, 'n volskaalse konvensionele aanval deur die SAW op die gekombineerde magte in Angola.